e il whatanoanga a lo matua nei whafo mai na umar fono. Na interview I whafo mai tano to wela to o ia le atinu mai foi. Ma le ale pule. O le tala la le lo matua na ofisili fo na filma po kala men na fi. O le fai unga le al parmia marka peneta. Ua sosopo I tamali anga o tangata o le atunu ai meselama I latou o lo nofo I totonu o e o lo ua o taitai o le atunu. Mai o le mea la le tuatu ai I ranga uma tapo kala momoa e li fai a lela e na fai ata la lo matua a e o e a I le fai na te li fatino ina lava le test. Yeah. Io na te li fatino ina lava le test. Ua Iei taimi na sauelo matua fai ma to represent Samoa I fono te tele la lang. Yes. A tatou wa aila iai e saua ma le mea lea o le iei longa system le mea o loo taula iai le lalolangi to get rid of. O loa, mea kau drugs, mea tau a lea na mautinoa lava. Na sau ma le loo matua ia le mene. Ta mai I le mele pe o le tauloto le alo matua, o le rule of law. O le ola I le tulafono. Pe tulafono, pe le aise tulafono. Le aso sirafia. O tūlanga le iei tula epa. Tulafono mo tangata uma. Launga tasia uma tulafono. E le aise upu wha pe tulafono pe le tulafono. It's a democracy country, Samoa. O a uma mea whale tonu. O you commit a crime, you serve the time. Or it's simple as that. E leila se me whapea. O ia langa, o haulea, I'm above here. O nā ta mai ai. Fallinga mai vai mawalalo. This is how I see it. Vai mawalalo le tunu. Thinking, o ol fai pule, o ol sa fa pito. So therefore, I'm above here, everybody else. Pela na sa noanga, o le tulanga lea, o le tof le polo inga le na mai fon fitalai wa ye le fai unga tangata uma la ofenga wenga malo. Ale na sa no fa pesa fa pito. Ia ole ofenga wenga na malo o ele I filfilia la ofenga wenga malo le no fo le te sa fa iai e moni ele filfilia la ofenga wenga malo. But you are now under the government ele te inga I te tono mau te fono not only ele fon fitalai fa pele palemia ai o ala ia ngaluenga e fai le governor uma fai pule o le o mai o to la fai le to fa tu la fono ina ia puipuia ma la vea I Samoa. Le alanga luenga la vea I le o fa ilo atu. O le ngaluenga la vea I fa ilo le fionga le fonfetalai. Le langa ina fo I palemia marka peneta. Ale fa pea mai ele ai na tele. O la ula lu I lea. A fa fonga mai le tu malo tu lo walo tu fanga. O le lu I la lea. A fai o ieni fa na walo tu fanga o ieni a fianga. I whala au whasaina. A whai le tō wha le tū malo. O whē sulu I lo te whanga mo se lawe ai. O whē sulu I ai. Lea, a le solo mua le tō whai pule e nate te ena ngā luenga lawe ai le whai il whai ngā malo. Tu salai tau ole upore le leader e ka kau lead by example. Lead by examples. Exactly. Pero whai atu. A whawhonga mele tu malo tu lo o le awatu o se whate ta inga ona tu langa le lo tu lai mai. A whai e ni alo lo tu whango I ni a fianga. O whea la le mea mua sulu whai ai. E ta tau na o sulu whai le lato tofi. Whawhea la na o sulu I lo tu whanga e sulu whai le lato tofi. A le solo mua le tofi. I lona te ena. What advice can she give? I le tu malo. Pe a whai, e le o ma whai e na ia, o na ona whai le tūlanga lea
pui la ia, o tātou I loa leitu la epa, I atu nuu nei, e ke refuse le whailau test, guarantee you are a positive carrier. Pero mena o batua le rule of law. Leanga o pei o lana lea o lana lea tauloto I aso uma. O ia o le e ola I le tulafono. O le tangata la e ola le tulafono mawhanua. Leanga o leo na whaangaina le upu e le o iai si tulafono. Mena ni whai tala. Pe tulafono, pe le tulafono. O mea I kau drugs. It's under the law. Likoli in Samoa e sa le whala o whasaina. Pe ua whaila I si tulafono, pe le I whaia I si tulafono, o ia o le tangata e ola I le tulafono. Moni saunoanga tu la epa, tanga I foi te turi mata I la vale le saunoanga. A whaila o le ale si la sanga o le nofoa leo te nofoa. A whai o le simple la vale whai unga. A whai o aile sui whai pule e test positive. Lea tu la pono. Ave leo. O le mata whai oi na leo. A whai whala test positive na ia. Wa te tauna mo lia fo ia tu la fono a leo. Le malo leo. Like every other citizens of Samoa. Not only that, she's a lawmaker. O le tangata e whia tu la fono. Pe ua whaila se tu la fono, particularly le mele. E te tauna respect mea e le te tauna ta lie se tu la fono. Pe a whai o ia o tangata e ola I le tu la fono. Le rule of law. Moni le leitu la epa. Moni le lau saunoanga. Ti tilo fo intanga iai. O loo mai moa mai Samoa atoa. Ma le lalolangi atoa. Le lātou te mai moa iai le I te tono le fono al palemini. O ani whataita inga le lātou te whaia mo le tele o tupulanga lalo vaoa Samoa. O ani whataita inga. Is she giving an example of whoever of you le, you're a drug dealer or whatever, you have every right to refuse her? So that's the example that she's giving out to the people. Yeah. And how nice is that? Mai moa atu nuu nei, ma titilo atu. O le sa avea maurua I pale mia te maitai o Samoa. And this is not a good example that she's giving out for Samoa. Ia, tātou si ia, tā penanga le malo. Wa lena fono ar ka peneta right away. Ia whaia losi tū la fono whanganga I le mele. A pio le mena leina tam tu ni mata I tapo kalame pe tū la fono pe le tū la fono. Rule of law. Ia le fo. Le me ia te mai tai lea. Anyway. Ia. Ai te le se mai lai le vaenga le tu la epa. Le se o vatua la le mata uku lea. Yes. Mata uku. Lea sa te le lope na e mawaina. Yeah. While we're still at drug testing, oka se matanga. Oka se matanga. Oka se tu'umawalaloina. A o oe whai o le tangata matua, wa whaingoa oe o le toe iu taia I te tono le mauta fono. Le sunga tai le tuangai atu la epasa I lele madilenga oi. Le sa whai maila na whaatata noanga live ma le autostala na po. Oh, recently. Ana po. This is last night. Kele mawala, kele I. Mai e whapea, leo te whapea atu ai. Ai sea, watau o mai, munga mai I tua. Ai sa maua o tau avanoa. Tau te whesili ngia ai, ma tau luina ai. Le poloa inga po o se whatununga nga mai le whonga whetalai. Whapea le whiunga le li pale mia. O le ale SSNga le o le awhaia, o le drug test versus the COVID test I 2 years awhai. There's no difference. It's mandatory. O na lea, o le pui ngo tangata anu Samoa, ne I te I ua whano soifua I le COVID. Pei fo I la le tūlanga le iai nei le drug testing nei. La pea I Samoa. Le ua whaatau no manino le whiunga le li pale mia.
na ole singa I ole le wo tene le fale mai le fale vale e panga ma tingale le vainga ia ila to ye le fianga o mafau ale wa saule nei to e ino tu la e pa fai mai sa ole le fia me e na te whātawe why come out? Why come out fight to whatatanwanga I whafo? And you had all the chances I te tono mo te whono. Tau te siringi ai. E a mai manino le tali le fonga whetalai. A mai manino le tali le fionga le li palemia. A lewa e sautula e papei e te to umawalaloina le tali le fionga le li palemia. E te wha sau sili ma wha mawalunga. Ma wha pia mai e rubbish pe pelo o le fia pule o le fionga le palemia. Why? You haven't got the nerve e te tāwaila e lui le fionga le li palemia. Malaka peneta pa telefon whetalai I te tono le mauta whono. O I te tono ina e a mai sa o ele mea moni a o whaafufonga sa mo malaulangi atoa. Ua, tere mawanga la I ele mena. Yes, right. Me fauran mena po. Aua whaima maustau nei tangata. Absolutely. Ma whaila na whokolanga whapea. E le ai se fe aua le fionga le li palemia e whaasai na ina ia. Po o lana vaenga na whainia lato lai. Io e le se fe aua le fionga le li palemia. Ai o le tūlanga le iai. Momo tangata whau pe pelo. Tau whaleanga. O le saula I tu e whai ai. You've had all the chances in the world. E te luina ai. I te tono mo te whono. Whaafafonga sa mua. Sau no manino le whongwhetalai. Sau no manino ia le fionga le li palemia. A o le afo I sau tala pe pelo la whai. Wa le maua mai lai lana whatatanoanga lea. I le tūlanga na wsingia. Ele au tustala I me tau le tala tupe ma le tūlanga. E whape mai. O ia, na whai ila ofisiri pe pelo te le. So how accurate are you? Who are you? You know, le fasiri na le tula mai nei. E fai mai sa o fia me le tula fono. Pe le iai se tula fono. E le se mere e tau saunia e se tula fono fa pitoa mo fai pule. Langa under the constitution na Samoa. E leo fa pe mai e ese tula fono mo le lautelo Samoa. Ese tula fono mo fai pule. E tasi tula fono e launga tasia o mai tangata anu o Samoa. So therefore, a fai e koke test positive. Mo li o tau whamasinonga I tula fono a leo. A fai alina, fa fetai. Wa e tau fai le fionga le li palemia. Fai se tula fono. Fa mamafa. Wai o la tau wa maua. O lo e whakpuipui. Ave ese strip ese mo lato tofi mai lato tu malo. Toi fai a lato fai ngā palota. O le mea fo le tate tau whasiri. Le ala mea ne whapea I. Lau fionga le whangwhitalai. Si longa lima. Io, ele winga tonu ale o tala. Langolango ina I le fionga I te maita I le fionga sa whapito. E le te tau o nāma. Ana file mu e te tonu. Le aise, o lena sau whamu leo. O me sini lai e. La o mai tu e tau fai. You know, amu. En tau meina, tu lola va tau te pala ai. Tau te le mawhai nang tau siringia sao. Le fionga al whongwhetalai, wha apea le fionga le li palemia. Wha whonga al tala len wha mai tula epa. Wha whonga sa mo al forsanga le tula epa. Whai mai. A whai ele aini whai pule test positive. Ia lona winga. Ole ale toi maualo alasi aisei te tono sa mo. Ola le wingo le fa upunga. Se toi whautasia whimia? Mai a whai ele aini whai pule test positive. Ia, e pepelo nei pau. Lona winga. Ole ale toi maua loa lani aisei te tono Samoa. What on earth is he trying to send a message out to the people? Sala lewa. A whaalonglongo mai e o lo lato whai e solinga tu la fono. Ole whape o ia le mawhai. But, what it gets me, ole le mawhai na o te tono le mauta fono, e whai ai tala nei. Apo le maninoa, o le mauta fono, o le latu mai a fusule, fi nauai. A le la e fia ele aini leo wha pusi te tono le mauta fono.
Ai mai whako i pe o leo ai, ngō pe o leo ngā whi ai. Leona pe ai, yeah, you know, they're very gutless. Ai o tono me te tauna whina wina ai mata upu o ngonga whape. Ina leo whapusi. Au whaina, o te mata wina i whono na matu nei. O na si mai lima ma watu e ila o leo e pe leo whapusi o lato tanga o tau talanga. E le tusa i se waila ele i i le vai asumo mua le whono. Ai whai mela whatanoanga mai foi. Ma le lile o kanata. Le sui o whala time sam tau. Na o loana tau alo le li i ana i whesili. Ai si whasi vaenga o lana tala na whapea. I le tala le li i whaipule. Whaipule o le fast. E le i lewan tu mai au ua tofu ma whale te tele. Ma whapelan tala. Tu se o lena mai i whaipule o le fast. E mai su e mea i tu tonu o le malo. Le whaipule leo sa... Le whesili lea. Kanata. Na whatanoa kanata, alai whai le whono. Ele i alu, pe umai le i alu le session muni o le whono. Lana no maua tu whas, le ua ule anga i le session muni o le whono. Pe mua te mea la fiafi. Le ua saulanga whenga tari atu o lau i oi. Lana. Ia, wa siri ai lai i lea whaipule, le alu e tali i le tangata most wanted mai Australia. Ai tuku le whono usu ale whainga malo. Ia, o vai vainga na o tangata ni o leo iai. E pole a mawhanu, pole a lava latu tam whai wha malama sa mo ilo latu whale tonu rai ai. O le majority o sa mo o malama ilo latu wola. Ia, pe ora tūlanga ne, wa ia personally, wa matua mati la tila lava le loto leanga both fia me tula epa i le palemia. O tau o whaipule o le maota. O tau le tau te whaia tonu mwhaatonu atu le palemia. A sa ese e mai fo i le tofi. Tu lau atu na. Ia, sira fia mawhanua. A te rewind i tua ia le recording a tātou o malapa. E o ai tangata, e o whai isui e langonoina le afo, ia le HRPP. A te ave i tua, ma te wharongo longo i whonutanga, ma mentu tupu mari tua nai. Te loa oe. Lesi me whaingatai atu le epa, e le ai ma se mea na te maua, whapea na te, le masanina whapea, o te whai atu roana, le sana me na te mawai ia le lauria le malitoa. Nyoe, tasi na me whaingata, ona ele o yeini me fule le na te whapea, pei o le whapea so o ia wen malatu, o ke whai aku roa. Ke mao ke whai aku. Mana tua le attitude ngā ko inga whai, ana i whai pule o le HRPP. Pei no fo malama, lono winga, e iei mea renga ke loa, au ila, la o leanga ke lo le leile la maftanga ma la audi mai le amatanga. Nga o la audi lai loa mea la ngaia. Ai le ise mea e nga ke mawela audi i le maftanga. Le sina mea lenda inga ngā whapea. Both of them. Le to ina malom tua. E whafonga i e whatatanoanga le tula epa. Ea, Epson. Walau mai ia atu wa ai e a kautala mai ia i palemia o mata emo kaka pepelo kaka. You know, wa a mai la vai ia mea o sa ia o na whaia. A mai la vai ia mea sa o na whaia. O le lai whatu e lau tala. O sa se eti umala ua ma fia mele tofinga o le panemia. Sa pea foi o na avele tua lalo i whaipule me tau na whai. Sa whaia lava. Ale nei mea lewa tula i mai. O le la vea i mo le atunuu. La vea i mo, le lai loa i le whaangutungutu lua, tu loa upu tu sao. Whaangutungutu lua i o tula epa. La me te tau muli ai la ia fia me afterwards. A whai e te loa e pepelo la auri e le ai se fe au a le fionga le li pale mie whaatonu winai o tau e whaitau test. Ia la mene adwai whai lau test. Ai e te whai lau test e te tau mui ia le fionga le
ale li pale mia ma le fong fetalai. Wania i le lua loto ele lea. E te aru lava, la tala sa ole tu la epa. E o lava tu la epa sai lele i le ono futu i lalo. E te aru lava ma lo loto ele mama, lo loto ele lea anga ele fionga le li pale mia. O fafia le pelo le fionga le li pale mia, ai sei fai lo pe pelo pito i sili na e pe pelo tau faleanga. Mena le ina tele lau tala no ia po kalami le meo le natura o mea. Le natura lea, le mawai me lea. Se i vanga nā le tangata ua whanau fōwina le soifua. O le natura leo, e moni lau tala. E alu le tu ngā mau ma le loto ita mariti ngā i le whai i aifo, i ala unu. E o whea me. Tu sa le mea le temine, o le ua campaign le toina ma toina i a po toina ma lo matua. E o ifua i le panapala. Ma mea ia. Io e. Le mele la aftato wa aine i aima whanua. E ola whaafolinga. E whaafolinga e tau mawhai ia pipi i atu tangata i ala upu malatala. Mea tala moni le nā. E o ifua i le tuunga mau. Ma le uli pato i o loto i le tangata o le ua matuato i la popo. O nisi o mea lena lau mai lan whatatanoanga. Wa i mātila tila i. Wa matua i mātila tila i le ele e leo le loto i nā te tele. Mai ia wai e te i ta alolo sa whai. O le whesinina. La mautu o mai e tua whai ai. Le sa tau te tono le fono le palmini. Lote tala tupe. La mena tau le... La na whamanino le fionga le li pale mia. La mena le to e si iailo a ao tu la epa e te ena whamaninonga a le fionga le li pale mia. E pe e fōlinga mai. Wa e tam whai e whaolo ata wale wā o le fionga le li pale mia malangan ka peneta whaapea ia min sta lango. Ma whaapea mai. Pula matau ona min sta. Ai le fionga le li pale mia i te utusi te tele i tupe ma foi matonga fa pele fionga le fonga fetalai le ao malo le malo se vai le loto ele i na te tele ele i maua sana te utusi i ta lolo i sa fai le maua sana te utusi ma sana pua ana mai sau talianga sila ko e mea ngā mawhanua a whai o ang kalanga o aina interview. Tusala o le amai i la natama le o le fōlinga matongi sia po lau tele. O la sa iei peto o lua e to tolu isi tustala. Ba ai vela ia, si vela ia mo whanua le mele. O le aunga au te o le mele. O le tala sa o le uta whai atu pōnei. E o ifo al tuunga mau. Yes. Ma le ola loto le anga. Anu nofo mai tu tonu e pāle mene. E whaafolinga. E whaafolinga. E o mai lola i tua i me whapene. That's their reality. O le lato real person ngā. Le mai tua i a lato por kalame ia. Ia le la... O ia, e mwhenga lafu me so whanau nongo. Okay, I will give it to you. Wa le vaenga na i te mai. Wa te tele tupe i malo. Ia whamalama lan mea ta ura talo. Na ia whamalama. Ka mai ia o le tūlanga leo mene o tā lolo. O tā lolo tu sa e whai mo meo whalenga e ka le siesu e ni tupe manitonga e te tongi ele au tufunga. Wa vai ai. A le na manino le whaasoa le fionga le li parimia ma le fongfetalai. O le mamalu leo le mautafono a maise no whainga a le fongfetalai. Ma toi te e nā. O no lea. He's never done anything ni whapea. O le mea leo le leka ia fia me ma tule epa. Matua i leka i mena. O le manino o le bāwhea loai. O le vaai a le malo Samoa. E maua lunga lana vaai le pāle mene. So le mafuanga lana o tālolo ia. It's not so much for pina whai mea o kon kalake nga whai e whale. Le ai. O le vaai. Tasi langa mea o mai tangata i tālolo ia. O le vaai wha Samoa ma le respect ale matau lia o uru whaururunga i enua. O le parliament
malea foi, male io kapineta malea foi, io e. So le vai la kapineta le la me foi na lenda vai mo fanua. E pe o tangata ina vi ta lolo. O le ao le malo. O le parliament, o le fonga fetalai, male famsili. E leila se mea o le ava ia nei fua i pefo. Le mana malama kapineta, i le kapineta. Manino le le ta. Mone sa nanga natu lai palewinga o le tala. O lewo ona fau a tala ma manatu, leanga manatu se. E whaaloa atawa. Ai o te tonu, e le mai mawataimi o kapineta o loo manino. Loo manino o kapineta. Bewa ona tali le fionga i le minsta o talonga le fionga i tofa ia se wa muli ti a kontoi ina. Nena fesili ia. O a fea su le la e mawai ele natali manino le fionga minsta. Pea na sao noa tau whailau tusi. E sui le pāneta le lopo fele tu la le la la le wapale mia le fionga lau le malieto. Mea tonu ana le ili tata e matinga loto. Mo fanua o tala na e feotia matangata ia. O tala i. Feotia matangata. Futu. Eo ale ono futu o ono ai lava. O upuia. O tala tupe. O tala tupe fai mai. Ia mai mautai mi tala tupe mo me o moe mitinga. Moe mitinga so se fai ngā malo. O ila ale wata mai ai. Longa winga. O tala le tupe fo i o na taimi o lana taita inga. O mea whafolinga. O mea whafolinga sa ana whai e long taimi. Au taisi ma kakele me tu sesi pitoa o le kau o le mele le tala tupe mo fanua mo sila fia le atu lan tau tala ai o le fa maoni o tangata e au ina tupe le atu langa it's all about collecting funds me ia o tangata e collect lena o mai e paunga ma sinalupe e tele tupe o umanao mai o ele i mafaila na faila vanga ai fu ele fai fai banga mo nito sanga tele ia no ola la ia wo mai mo mai la I fanua mo mai le tala noa to ina I fanua e o le lave le fa fonga le upu e te le lava le lave I fanua o le malo o la fesili la auia. So, la te sila fia I le taimi o lau taitainga. Ai se lana e le whai ai se vai fo I low taimi. A le wati ngā inga le whai ngā malo. Le whantula I mele whai ngā malo fia me. Le ai se vai fo na whai a fo I ai. A le watula I mai ne le tato whai ngā malo le ne. O le wa avel wha mua ina ia whai se vai fo. Mai ia tua ia ai o whanua. Na ave le taimi o siamani. Muli ane ave ya New Zealand. Le la foi, le situa inga matu ya le wona au maia. Whapea mai. O le tasiva fituono I le whainga malo na ngau a ano ai le Westek. Mai ia ta uai le whainga malo al tama ainga. La me watau tuwa I fia tau sanga. Pei o le tulanga le wa I ne le whainga malo. Wo atu le peonta no le fionga le li palemia. A fai o atu ni mea le leifa a wau. A o atu ni mea fa le tonu sa iri le vai fofo. La le mea tasiva fituono o melona taimi leiva valu ina watu ati a ire tofu palemia. Why hasn't he done anything? E fai ese vai fofo. Pei la o le tūlanga le o fai nei el fai ngā malo le ni. A la asau e fa sino lima ma tusi le lima e le tama ainga. Ia, o ele. Le whinga ke kua I ai I teimi o fia me sana he ringa vaenga ele ngawai kaini. O le fo. A te sila fia, ele longo le leilo na tua ingo siamani. Ele mana ia? I longo le lei, I lau le whalongo. E sea, leilo le lei are te leo le sao tangata siamani na watu ati na ele o Samoa. A leo whai mei watu siamani whavalea Samoa. O fesa o tula e pamita. Ia, te fisiri mua ia po felo na ia fasino manga. O le langa peo na e saunoa.
te lele sao sia mani te tonu Samoa. Aya, Yeah. ana le ia mani le mawale koko, popo, maniu nei, sa lato atina ina Samoa. Lena umae ai Samoa, ala mena o iai. Lena ta tia le leia tina ele lei na fai el malo sia mani. Take over New Zealand. Le almena o iai. Ave New Zealand fanua ia sa ave sia mani fai le tinae. Le toi fafo ia fanua i tu malo. Awa ave le laina maua fanua o le malo. Ia ala mena iai. Ta siva pa tolu le whapena a mataina to e sell. Le na whaatau wai kai kwata eka, freehold land e le malo. Le la whapea mai. Ola na sau noanga lea. Pai mai sa ia tula e pa ele mawhai o na nātia ni mea pio pio. I whai ai whanua nei. Ola whesiri lau te whesiri ai. E leo se mea pio pio e le mea le na whai ai whanua ia i ale sa na whai ai le lulua le tau e ka lesia. Ni mea ami o tonu na mea. O le lawa e la lau le whai ngā malo o le mea tonu la lea o le ua tau fua le mua le i fafua. O le la tautua ia e ni mea pio pio le whai ngā malo. O le whatoa atia, le whatoa whapasia tala tupi. E tātou te wawa ai e tau la i luma. Ia tau whainga malo. A leo wham... E ni me sao la pone ami o tonu. Lu ia na whaanga ai whanua. Ale nupi wha. Ia yellow sister, polo sister ino, elenga malo besi whanua. Moni, i oe. Lala tulang, la se tala... Ta whaingata le amatanga o na whaia le stala le dido le whanua. Wana watua o soi fua ia panoa. E le i mawhaina li liu e se mai whanua lai lalo nupi wha. So e le mawhaina. Pe lima e atau sanga sa whaatali e whato am whaina whaina. Ola. Ia. Sorry. Ai te mana tua fo i ma whanua le tala fo le na whaira tu ina le minista o lana kapeneta le na watu ma tam whaia saini ia le pepo. Ia pepo whanua, balus furu eka. Lean whapea mai, ana le to to alang kilo se mangui e saini a. O leo, le kalangoa i le MTRE. That is yet to be confirmed. Ma pefa maunia le natala. Ona, mai la ia, oi tula e pa o te whai atu la utala o au, ina wa o whaalongo i le mea lea, na o la lafo tala i lau TV, mai mau pe ana whapea lela ngona mai. How corrupt and two-faced are you, tula e pa sai lele? I'm sorry, I say this. Fōlinga mai, e whaawi ngāla na tala noa mai, i le tofia ina o le fionga ia vui, Clarence Nelson, e a vea mako mesina o sulfainga. I lona whaapea mai, ia, vai ai, o le nei whamasinga o li kaya, a lewa a apa mai, ia la auli wha ko fia le komisinga o sulfainga. What's wrong with that? What's wrong with that? Sala to fia le fionga ia vui. Sala to, lele se senga, ma le to fia le fionga ia le sate le lapi. Ole famasino ua retired. He's a retired judge. La le se senga to fia o le fionga ia tu lo le fionga ia le sate le lapi. Wata ure swafa. O le awa toi plestene nei fa awale tu langa plestene o whanua maswafa. O le ala le se senga to fia le fionga ia vui Clarence. E a vea ma commissioner o le ombudsman o le sulfainga. Man, ale whape mai, o le mtanga luenga le sulfai ele mamalo le atunu. I ni whai unga le whetau i e whai e whai ngā malo. Ma ia whesiringi a ele tūlanga, a whai la e whai se li poti le fionga ale komesina. A ave sa o tari sa o le komesina le ombudsman a ngā i le palemia mar kapeneta. A whai la ave se li poti le komesina e ave sa o le palemia, a whai e te ena le palemia. Lona winga, wale ai se au ngā, me tonu ale wa e tau fua o le moa le i fafoa, wa e whaile tua inga, o le whatoa se eti le fionga vui, ta uman whatau tō. A oia, wa e lau tū feisa, a mailo whamanuianga i le fionga i a vui tu tōno le palmin. A le wa e sawi, wa e langa, a e.
Pwene le whatua tangata ni e ola whawhoringa. E nofo me lo tono le whawhono sa mo, ole matua ola whawhoringa o tangata. E loa e la tō mei e tua. Ai te sila fia fo iwa lewa na sapo sapo e awanga nei ia vui le teimi o se 4%. Remember. Io e. Lewa na sapo ai o lasa iei fo ita iala ma mea na mafua i whaingo le whaiunga. Le whai tio mai e mawhapea mai. E na te tua ia le fionga le li pale mia. Vai le mo meo whai tionga i lunga lava le loto le lei. Ai mana tua tō whinga nei e le whai e le fionga le li pale mia. Leo wai ai le tato PSC o la tō e whea ngai ma tō whinga le nei. Uma a mai le lako recommendation e tali i ai le pale mia ma ka peneta po le ala tō whai unga pe la tu tita dia ina. Le wha wanofu matama. Matua i le fionga le li pale mia wha tio wha pia e le o muli muta i ta i ala i whainga o tō whinga. Ale fasili, ai se a lana e le wha ailo ai i te tono le pale mene i le taimina wha ailoa mai ai e le fionga le li pale mia le tō fia ina le fionga i a vui Clarence e a vea ma komesina le ombudsman. Le wa e sau i tua. Yeah. O i e loa i Samo, a wharongo no mai whai Samo i ata o nefia. E alanga le wha leo ina i te tonu. Langa e o mea sao lalo te tonu. Pan mene, ai o mai whafoi i. E whaingo whiena mai whai ela to pepelo. O mea o mai e tara no i whafoi i. Na o mea pepelo. Ia, pēno whai atu tule, pan whafonga anga Samoa. Whafonga o tō i le laulawina o tua inga tau whaaleanga pepelo ale neito e ina Ai ngano la ia e mawhapea mai. Ia, a tono a o ani li poti a le mana o ia le pala. La me la tua ia ila fionga le li pala mia. Ile taimina e ta ina ile mtanga benga foilia. La me na o ena toso umi ile mata upu a si tamali ile mai falatai. Le na oso fa ia e leo lona fale o loi te tono le maketi. Wa e tupu le mea lea. O leo te sao whai au tawha i lesi stōlea na wa aitino ia o mata leo tō whainga le na umi na toso whapau tolo mta upule na iwa na whaina i le ainga o sia tamari. A whawhele le keisa moangu ti alea Perahim i le lava se Yulipet. Lewa na toso. Lea lawa ele o malia le fionga moangu ti ele o sa o le whainga na keisa. A whawhele keisa o le foi na tula i atu ia fia mea ilona ia taimi. Whawhele case atu au. Tele na wā cases i taimi o tau te inga. E le o ilonga na. Mawhanu, le post le komisina le watu ne iai ia vui. O le post le ia e suti iai so se tu inga tangata pena o se loia, pena o se olale. O le post le tula epa. O le experience maleanga waa o i la tau i ai to whinga whaaloia tu la fono. Ia mana tua la, ina ua whamawai ia le fionga ia luaman vai katalaina sa polu lasik. Le whale tua leo le ali whamasino sa ia ilo i taimi ia o Richard Lasik. Ina ua whamawai te foi ia luaman vai petania le meolo i ailo na ainga. Sa tau loa ona appoint loa sesi commissioner of ombudsmans. La meno iai, tu umai le taimio tula e pasau le taimio fia me, le ai se tangata na filia. Ai, na se eti fo iai se iuli pepe, e le iso na tufinga whaloia. E mantua whaunga. O whaiunga, o tusa o ia suru whai iai le mamalo le atunu, ini whai unga le whetaui le tala whiangai le whamaoni o ina la whai ele suenga la lea. It's an investigation more of le officer malo whaaleo ia ma naia wa se etiai le sa dem whamasino lava lona to mai ilo ina o mta upu whapea. Alala tu langa o lisi lo ia nei te mine, si alile o tuia, something tuia, lala o lo ia. Lala tu nana i tonu ia i te mine. Ia a tonu ai o te tonu lo official attorney general. Okay. Because ole ombudsman la vai ele to atele se le mtanga luenga dia.
Ya, mana Yes. le. O le sila mea le lata se moto ila ula watu le baanga tu. Tula epa. Ngale ngalo ya ta fatata noangal vaya solentia. O lea sa i mai. Sau lea le pule ilunga yana fatata noanga. Malana vai ai nei. Sa i mai. Sau ia le atinu yana fatata noanga au mai le sei mata upu. Fatata no mai fia me a mai le sei mata upu. Fatata no mai to ina tula epa. Ile fa pe mai. Wa talo sanga ma ua lui e le ala il pule limoni. Ia le fionga le li pale mia e o e faise la fatautonga. Now lo wa to tono le pale mene. Le se me no. Wa pe o to ni pusi wa ka loka o to fufonga. La me wa to le lu ia e la le fionga le li pale mia. Ta o mai e to te mai fa fo linga ma to tala o lungo tau faleanga. Le wa to tono le pale mene. La na to le. Wa no fa pe. No tali tu la epa. Toi titi tua e lunga na le tu lunga le ala. Fa pe toi titi ne fa pe le ala. La wa fionga fon fito la fa tu se la fo. Fa se ma fa tau tonga ma le fionga le. Nothing happens. Ale wo mai tua valo solo mutu tua i nei toi ngamia. Ya, pero wina tala. O nisi me toi tala no ai e o al fata noanga le te tau tala le fata noanga sailele. It's all lies. I know it's all lies to le, but le fa anga Samoa. Le fa fonga anga Samoa lunga ta po kalame le lupe fa beli. Le wata fo fola tuai le lua ngia o fo lingo to ingo to lepa. Not only to lepa, all of them. Paka umai e fai la ku por kalame lunga. Le mai ua maua vanoa le lua vai aso. Lua vai aso le fono. Maua vanoa. E ave umai mea ia e fete na i o la tu finangalo. Ala men tu lai mai. Lem fai tele me manava lem fai tala io e. Pero winga na tala mai mo fora te mi mai fafo ma to tele pa war fai tau samo. O tangata siling kara pepelo ia ka. Ya ole ringa ton wale na o lola ia o fesilingia se tase tu stala. Pea tu stala le fa pe mai nisi o le fafafine a. Fa pe mai. Oi ale ngo tu stala le. Anyways, wa fesili nia le to e fai o ni press conference ala fionga le li pale mia. Ma fa pe mai ai. Ia ai o tato sa mo le tunu democracy e tata wana fai fa fonga la fa te inga le wa ave tu la e pala au tu stala. Ma ia a fai le to fai ni to fa tatanwanga. O to sources. Beni rumors me mo i me pepelo tau mai. Wai va ai lai whāteita inga leanga o lena te whaia. Wai va ai whāteita inga leanga. Alu rumors me sa wala male tua inga. Ia, whāteita inga leanga whai tono le hafoi le mautafono. Ma ia, tato mala. Te ia wo o li liulim ta upu i le tūlanga la le lau te whaitau ina whapea ea uia. O le tūlanga o le tau whaaleanga tau mwhai whaaloa taua whaaleanga le vā o le fionga le li pāle mia malana ka peneta. Le ringo tala le whapea mai ia. Tanga ila ia le mea le tofia ino le fionga ia vui Clarence e avea ma Commissioner of Ombudsmans. Mai, o levana matoloa lua vai aso taluai. Ai le se matala o whaia. Ia ina ai fesile fa pe mai ia o ia ta mai i tau nei lo le fionga le li palmia a fai te lo e tele mana o lo sesi o ni fai sa tala ia to sfulu lima la na kapeneta fa fena mato i lo o inai ta mai ai o le ala o mele ta ma fai e te ta ma fai e fa amasa saloina le ma fa o le fionga le li palmia la na kapeneta le ai aua e iai tangata nala e li liu le tūlanga nga i le kapeneta. A whai o iai nisi o mtanga luenga o la iai se tofi sota inga ta o le sao. E aua te tau mawhai whaaloto leanga, whaaloto ele elea, ia loto le fionga le li pale mia, malana kapeneta, maana min stalang lango. Mawhanua o lana lava lea o anga tactics wai ia.
O lea, o le tau whai e whaaleanga mai tutonu. E talepe mai tutonu ia le vaenga le malo. E sa ela songa. Sa ela songa. E whioti lava mama whauwhaunga leanga ni e o ono papano. Ia, e mai pe ia tūlanga o le. Tone kua maadia rani le. Mali, tele. Ia wona la wina le fia poto o le fionga le minstao tupe maua. Leo te whai atu ai. Oka e so wha ama walunga. Wa e manatu I whatu la e pawana o oe e te poto na o oe e te iloa. A whai o e te poto me e iloa. La nena le fia tausanga e le o te mau a ingo sa mua le tūlanga na le iwa masina le watula I le whainga malol ni. I mita I mai tau wha I longa dikeli and all that. A le me la tua le sa sina degree o la me o iai. Tu mati le mawalunga o Samoa. Ele ngata ele na, so ele matanga ia kai kou se puka usanga I kongo le. Pare mene e kari mene au ruki sia le ia latu fesiri. Minsta. Io e. Des e la kua fesiri sauri kari, la kua fesiri sauri kari. Afko a minska ngafi. So o tasila mea ka kaunga mamai ni tangata. Kaunga mamai ni tangata. Wa uma tu inga ia le o le tara tupe I le tasi tesi maritoru tasi tesi marfia piliona ale fo wa langa fe me le ai le mo mitinga ale fa tu malo e ai o revenue si ento nga due the same revenue si mo ke a winga kai mi nei o lona winga e fua I lunga o fa maoni o tangata o le o ture e au tupe to te li fa maoni le taimi to no fo me nga le yo o ai se tupe ale fa merta la tama minsta tupe o le taimi le nei ua mafai lava e tangata Samoa matala o tupe I tu tono Samoa vaia ona sa ili le biliona to me la ia le mafai tu le pa tasile me le ina le to ina o longa specialty le fa pe taulangi o metau tupe ale fa o le ala va e tu le fa mai ia tala ale li pandemia tu le pa mauto o tika si o to tiro mai ai e ma tu te o ai e ma faina ma tu o ina ma le la o to va vai mai le se sangana ale se sena na tu le pa wa foi tu langa vola le wo no fum fa winga le tala le tupe le o fai nei o se moe mitinga o e whaafolinga. Ia le wa tātou malamala mai, o mea la ia sa whai le taimi o lana taitaina. A tanga I fo iau. E whare te loisi tā whatatanoanga le no whai atoi. Na le popote o e whaafefete le fu e ino la tautanga. E ti tilo iai, tele le tupe I totono o Samoa. La me, e aola o whea sa ave iai. O le tanga ai le sa alu e le telo nei mau tupe. A o lele a mai te tono o le tupe mau ale al malo e ati na e ai le malo. Ia. O tulanga na le ia. Ia na o mai la I le tatou airline o ka e tula epa o a uia nana o tawhia. Whai mai. Ia. Nanga le malama la uli malanga whainga malo. Me nei tala. Le malama la tau te le iloa run se whainga se whawa lele. O lau fesili. Ana e malama le lei o tula epa. One, e le ngau le Polynesian Airline. Lua, e le ngau le Samoa Airways. Te lo tula epa le telo le taimi na whai le Samoa Airways. Yeah. I always loved the Polynesian Airline. I know a sui lo Samoa Airways. I always put it down. O le ea tawanau. Yeah. That's how I see it in that taimi. Ia, lea la, wha mai oi e le, la tau te le iloa whai. Nā tau te le iloa whai ni pisinisi tau wa lele no this. E ngala ia tula e pa, la me nā linga maualonga I ngoa whaulea o Papastui. La me ngā linga maualonga I ngoa nā Papastui. O le atua le tu malo, ai oi wha vi, ia, ave la vea il polizia. Ave la malanga lea, to fiel au malanga le fa falenga po nso nga tupe au la kapi au kilikiti
ave ia lalme na ta manino la ve lesi foi tamali ile la fatata noanga ma la fa ia bele na mato woa na le valu suta la le mena tongi fairo visa ai fatatani foi mai ia goodbye Felicia alu tangata ia le tongi pasese o le ala lau mai ele iloa fai se vahalele ele iloa fai ai le foi pepelo ele vahalele le na au mai ai te lo la no longo fo tala na manino ina mai o fefi au deli le fa pelan tala o fai le me vai e tu papastu o le va au malan me o ngau le company vale vai le fai manino a me atan fai manino foi mato ina ale no fuma ma lafo tu si lima i tangata ia ole si me le na mai nei lana ilana tau faleanga le sa fai ole wana ia tua ia fai nga malo le fai nga malo ele ato se iva masina talu o na whanau mai wana tua ia i le vaa ma lau mai ia fai o mai le nei vaa fa balea sa mo le vaa luas fulu milion ma le me wa tua ia le fai nga malo ale fast fta iva masina le tai milena fuafua le whainga le vaa le nei. Lua olua wha, o aina i le whainga malo, o le taitainga. Tai ele fionga le tamai tai panmi sa palemia, ia fia me, ale e loa i ilo tau whaleanga i nā titele. Wa ave oi, matua i le malu lau mama i le lauli al mali etua. Lauli doesn't lose a sleep over it. Ona ole e faa mua e lauli le lavea ino Samoa a wale lumana i o tangata anu o Samoa o le fautuanga le la watu fautuanga wa te tetun ia foi nisi ona lango la tau te moli o ina la tala lea tula epa which is I don't care o le tama o matua tula epa le matau sa e tu le foi o le ala lea o ngā ninga winga le lisa e faia a le mulifo wa e solo mua ya o lo tau faleanga i le whainga malo fato a whanau i le whainga malo o le wala vea i Samoa tu uia lo wha mawalunga lo tau faleanga lo loto leanga ma lo wa ai mawalalo i le atunu wa le simple equation nga mea uma e whaifua maitala tu la epa e a fei elu mawhale but the bottom line e va ai mawalalo lana tau lai i tangata anu o Samoa. E le peila le whainga malo le wai e taimil nei, to e wha fo i le manuia i tangata anu o Samoa, ma le watu ua lalo matau sanga mai. E le mawhai e le whainga malo, o na tau aweina to atasi, le tau aweina le whainga malo, o Samoa atoa e kalesia nu umai tu malo e tutu fatasi. Ia, o tia tala na tu la epa. Ia, tele nau na ia mea ta te fia tala no ia. Ia, ai langa o le tutua no a foi da fiafi. Ai ole pei ole ta fa malo si le atunu. O ai le fa longo i tala ia, o umar fono. O umar fai fono mo le lua vai ako ako toa. Tatu wava ai uma ma mori ma wina sa mo atoa. Ola fa foringa. Tua ola fa foringa tu la epa fono toe le pule la to uma lava le front line al vanga le ese tala na le mai pisa i fafo o le vale la kaka ka kongu ia la komia ia o le vale tata isia la le na tu ua tua te mi fono e fa le te no meli fa dia vanga ia na tafa ia na fa foringa ai li matua o ta pera mele o pisa to ine fa na tonu lamba. O te fia batula se manatu pe o lau sau noanga la le na e whalongolongo i se whatata noanga le lau whaia ma le whaipule o sa whatama talimatau o ia whalataima. O leo whapea mai o e pupu le taimi a o tutu whale o tangata o le fast. O ai are you referring to? You better bring some evidence.
because o lea fo I tātou te ilua, o nisi o I lātou, a wata ua atu ale ingo le fast. A wata ua la, jo telo te mari le e te mining. O te mari e le leo lātou te mau ainga. O te mari e ngā lue I o lātou a ao whaia lātou pisnisima, tautua o lātou ainga. E le whapela afto atu nei le fast, mau ai loni o lātou te mau ainga, le ai waleva. A whai o newa e tua ia nisi o le fast. I know some of them, and yet, e le o le whai ngā malo le, e iai nei le fionga le, la auli al mali e toa. O le whai ngā malo, e le taimi o le fionga I a fia me. A whai la, come with your facts. Au e te lafi. Au e te lafi le lau whaia lea.